Tapi kita cerita nantilah kot. So okay, sekarang ni you dalam bidang sale kan? Pernah tak you rasa give up? Give up currently as a property agent lah. Kalau as a agent takaful dah lama give up lah, tak boleh buat takaful. So as a property agent daripada 2019, I ada satu fasa tu lebih kurang pada tahun 2020 sampai 2024. Dia bukan give up tapi dia buntu. I tak tahu apa benda yang I buat, apa yang I kena buat. So I in a stress mode dah, at the lowest point, I can say at the lowest point of my life at that time. Tapi alhamdulillah, nasib you Zara semua boleh bersabar dengan waktu yang I langsung tak ada sale, tak ada income. We survive on anything that we can hang on lah. Ada juga kawan-kawan yang bantu semua, alhamdulillah. Terima kasih saudara mara family. Memang kita bersyukur sangat diorang bantu. Tapi it of give up tak sangat, lebih kepada buntu. Dan alhamdulillah pada 2024 kita ditemukan prinsipal kita, prinsipal yang agensi sekarang ni. I relearn again, belajar semula. So kita balik ke Johor, alhamdulillah, from tak ada sale ataupun setahun satu sale, sekarang kita manage to get at least on every month tu ada close. Alhamdulillah lah. So looking forward untuk 2026, ada banyak lagi rancangan yang kita nak ni. Hopefully nanti you pun kalau ada rezeki jadi rent, boleh kita hentak dan henyak sama-sama.